situngan-tungan na atu tungelini tu Cina. Ya ku Cina atu tungelino ya kuragai mani bawang ajak na tu maka Cina. Cina maga macina ki madece. Kendro ki macina madece kudino liwa pacinata madece surmundri pun Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kodeta pahangi lalanna neruntu Cina ya tu lima ka Cina gitu. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makadai bicaran tau pandrita tariolo angka tu matu nangka natu basi masigi na malam-malam tepat na tawi. Ya. Yang kedua angka tu matu nangka nataliwa negan na sekolah agama na pedi makarajia turu anak apota. Mamulatungan iwitan kamu bayar kagair. Ya. Magai apa iro kotolau ma pengajian kita tuli ya morong ke ya mor. Padahal tuli taja sat dingiru barui makadai ya nu jidi nang kawitai ai nak tuli demi ha iro aga pa sabarna dia na panerulle kan nasisang kapa makaro aku pas sabarna. Ya. Yang jelas ya memang kode nang kaningar rangji tema TV. Madari memang mapakur. Ya. Ya memang kode nang kanalwa teh cukup itu calori ku mapasuru itau de memang jega geri tatauna. Ya. Narima konna naro siti naje si mata ipananunga tanra syukur kang lori pong Allah Subhanahu wa taala. Umpun na pinrangamu pipong Allah Subhanahu wa taala sunga ni pagi tur libut ni tanai ya sebab silengat tu ko diri syukur ki apalagi ko simata mapuji simata karena pong Allah Subhanahu wa taala maka to baru memang sikanja na simata masalawa ki lore melabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidina nabi purana supung Allah Subhanahu wa taala astanatu kali nafsi nabi pung Allah Subhanahu wa taala untuk diruyangi dalam asalamakang baik na sebab kidu-kiduna pangkau kana ada-adan yang kana insyaallah muji ing kalinga misat dinga sana sautu pinadingi ya. Sini nama sabing kadere untuk itulah tanna poro mana pong Allah Subhanahu wa taala simatana tuntung ilalana tuntung linotis. Gangkana aga bese yang kalinga aga bese yang guri ipake guna ilalana tuntung linotis. Ilman nafi'ah. Perisangan ia makigune. Makoto propeme ilalana tuntung linotis ya. Tanna poro mana pong Allah Subhanahu wa taala. Simatana wiringi riskan toiba. Ya. Dalle masagina. Mode na mega ko masagina mi makanya pa ako mingi tapi de iya na masagina mo lulu baraka niya to. Apa mode mo pekwe ganna ko di na baraka dito na masagina. Makoto propema wa amalan mutakabbalah. Ya. Sari kemangin na tari malampuy pong Allah Subhanahu wa taala amalata pakasiwetta bahkan muji kido-kido tatu yang penting kido-kido malampu insyaallah mancaji amalak madici manai ini perlu hitungan-hitungan na si mata ipananungan ilalan ng katar di bu niya tanay ilman nafi'a wariskan toiba wa amalan mutakabbalah ya ko makigunay pahatta paringarama di cipta alhamdulillah. Yang kedua ya ko masagena ni papedale na pong Allah taala tasading ya alhamdulillah.
Yang ketiga ia ku yakin ni na tarima madeci pun Allah Subhanahu wa taala malata. Termasuk ni tahu mau pak tahu madeci tur di bu ni ya tanah. Magina malada ikakella dalle masagina iya rega dalle mak baraka. Mari sukaya makurasara kung kataw may kay kawita dalle na. Kada ka way alhamdulillah. Syukur kita nya mapaji tu nyawata. Tahu me tu mi tak menyamang dakwe udapi. Tahu dia na syukuri. Ya. Bayangkan niko tahu na pawili na makarata tahu mi tak menyamang. Padahal angka dari lebok na ya tanah ini je makuragay menyamang ya jan tahu mi tak menyamang. Ya. Carana ittaqullah haqqa tuqatih. Ya, mitau ki loripung Allah Subhanahu wa taala situ katungan datang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ajalalu tamati khuritu salat. Ya. Untuk lolongan ni salat tonga-tongange maku pacaran hi. Apa angkata bawah tura-tura depa ni bicara ya romatu. Maka datesa ketemu maga tesatur melu ipau Mario memang ipung Allah Subhanahu wa taala mitaki. Tanrana tahu mitauki, tahu matapaki, tahu mapakaraja ki lori pung Allah Subhanahu wa taala gangkana tali ilalana tutung di notisi. Padahal agama ide aja itu nama wa taala ada. Ya, batena mi tuta wis itu kan rampi pawi pakare leleng si rupa mi atu. Kuncina tesangi bawang alita ata pulir pung Allah Subhanahu wa taala. Tapahangi mandicik-dicing maka da iya rupa tengi di siseng napasilena. Iya rupa tengi kuasa tonga si kuasa tuasa. Sini nama sabi kere untuk itulah magi pesabaran na to si paringar atau si pakainga serikemangi. Tuli baru tuli macaya iya rutampai. No sabab iya kode nasi mata si paringarang ilalan na tutong lino taye. Nadapi si tapal lawangan. Ya. Paling isi di contoh ya. Ngkesik di tahu acariulu ya asam Al-Basri yang kata sahabat na tu di sisil miring kido waktu na lalu pak di sana ke Madinah. Ya. Yo kotanya Hasan Basri nomor si di iya sahabat na. Tapi si di waktu ya mungkin letu ni ya romelo nak guri malau permisi ni kau sama si makada taruh nak jolo ya mah permisi di suri kampung. Ya. Ku Baghdad kadawi pikunya tu tanpa mendara milu ko jokan kadaya taruh nak joka mata. Aga nai pa bokongi ko nak kadaya aja tatakan pe. Dia nang kayak utajang itu makadakan ipa bokongi gitu. Asa maitan ini paham makada watazawa upain nai razadi tak bokok kami nama kasih dipake de pagaga ceutan re angkana amita orang lori pongalata. Aja na malah datan nawa yormelo bab. Kendo ki milolo iya tu bokok kami nama kanja. Sini nama sabiang kader napaka cupa sa Al-Basri. Kado iya di masuk kurubu kung iya romeloi mubawa iya romeloi maki guna kulalangi upahan. Onro tandanda keyakinan na makadede. Mode gaga di upacio konelor nga po ng Allah Ta'ala. Manrek kumero insyaallah. Di nawat di gaga. Muto mumpa isa na kantokku. Konelor nga po ng Allah Ta'ala. Mati maliwasang iya na tujaji. Yan rotok do silat daki pakinakun rotok do mabakir. Ya mo mega na saw ibata-bata. Ya. Yan.
Makanya sinama sabilalan na tutong lino taye carana na kumeno kilolongang ini pinadingi asan nasan atan nangangnya saliwangangi agaji pura na petutori kipung Allah subhanahu wa ta'ala rimundi purata hitiar tuli makanjat na kedota makanjat na sibata tatari mama ni bawah siba madeci uku itu mundur asaliwangangi apa ya kode tatari me papetuto na pengalata lo pede mega itainu pede wepat jitu pede madakaki pede mega pede mega papedale na pengalata ala pede maripaki manumoko maripaki na maripatoki makasiwa lori pengalata ala makanya itu dia pak cidimi cidimi walaupun tak bega dua cidimi upanna na megala dasar kuilalange silatai makanjai batewe pangolay pacina lori pong Allah subhanahu ya kung kani saray ang kani nawa-nawa kalalengi ang kani man nawa-nawa sipalie ang kani dalalne sebagainya yan ay nasabari biasa na sila lolo na irita tetuling kemasigit apalanya bawang Mage sebab tulia campuru kan pede mege gang kana yero tepat na tahu na lori pong Allah subhanahu wa ta'ala tu di asu kan sini orang masabing kedere lino pa adunia hulmu situngan na atu tungel ini tu Cina ya ku Cina atu tungel lino ya kuragai mani bawang ajak na tu maka Cina Cina maga macina ki madece kendro ki macina ki madece kudino liwa pacinata madece surmundrin pung Allah subhanahu wa ta'ala namun ya kode tapahangi lalanna neruntu Cina ya tu lima ka Cina kitu maka Cina ki kulino maka Cina to ki ko surmundrin pung Allah subhanahu wa ta'ala sini nama sabing kadere pikui carana nawadi nasabari aga nasabari nawadi itu maka Cina kulino ya ko malampela dai nawa-nawa digaga nundrita tumpu digaga allalangan natuli nawa-nawa mopi maka Cina ki nagangkan apa iya linon roma kareso pa sini nama sabing kadere iyan nangi si dewe tau pandrita akhirnya letup Baghdad angka Yahudi miseng makada angka tahu aca pole masikul ke Madinah angka negara letup Baghdad di negara na nawai sagadina pikui carana tahu ini patama Yahudi itu sampai makada tahu riolo atau pandita ta ya kemah kasamangi kaula balui Yahudi na jolong pade ajan itu lai balutan temu na pitu tapi ya kita Yahudi di maparri di natumpu kaku kita buktinya Pak si caca na si kanjak ni itu panji gumila ya tidak pina ku Yahudi di kaka apa pusatnya itu Yahudi itu sini nama sabiang kedere Iyaro Yahudi na suruh memang nilo tuli pikui carana kelo ini Pak pakilo tu kan kutusan nama kerede napa itu kapan kata nak kena napa itu sapa pikui carana nang kadalle ni paki makasyur dari pengal kada aja nanti hasil siaga mola tak perluang kata kurliwa kanjan ya nak kerede dito umelo pindra ngakwa dito mi yelinga aga bacu kubaman tatulunga tapi tanga kenri munro kege yola lo pasai sini nama sabi kedere dena putus asa ya dena putus asa bayangkan ni kelebihan na Yahudi na sok make gaton ku Baghdad maka iya kung kay matu itu aja gaga mewe si sambu aja dan lain sebagainya gangkanan lay pasai
melo mapalelelele barang. Digaga tahu mering. Ia pertama nak kadai ujian ini. Ia nak kumur jin na ujian untuk sampai pa runa pun Allah Subhanahu wa taala bato di Cina. Akhirnya berlangsung dia na lulus mamula ni dia na lulus ujian. Kada wae itu enggak karapa wita ye. Umakwigan kana na tarima uluran tangan na Yahudi makada iya modala mu pakebe. Yang penting mulai pas selama modala digagalen. Pakimi bama. Jema tukung kadang mu padisuangan mu tasisa-sisa. Gangkan na bare modal na paki dangkan na pindrang itu barang. Yero Yahudi bate na melu sulang tasik dia to pandrita. Ya. Sampai siya gan na ruang utana para na Yahudi makara salamero kung mengali ko kurlo mengali. Aja jolo mengali lain. Gangkan na dia nulit tumali pengali. Ya. Tapi dia nang kana salah berjaman no panna na dapi waktu natutui nalama sampanya. Si di waktu kamana ni Yahudi kami mani malapo koryoro na balu enak pangkapulim si. Kadani rupunggawana iya ko jaban-jaman. Ya ko tahkalai melu pangaldi aja lalu salai. Kaya tu sampajangi wat di mu pasijama. Iya pangaldi tu dia na wat di puda makada tajamu kala tu tisiko pur pa masampaya matu di. Mapamulai nalak kalana. Apa sijama ni kemana? Lopi masampajang asarapi matu nasub sapajang. Berlangsung gak karena biasa dinalak sampajan. Ya. Waktu pak kayak depan. Dan terakhir mesuni poleri asal lengangi nasa megani akacuni ku Yahudi. Berlangsung akhirnya sogi. Siti batu na sabadena na kaningarangi amatingangi. Tu di pakalian ni kuwaran parangi. Siti batu anu denang kaningarangi tapatakapuy. Iya naritu sakaratul maut. Ya. Kanya pa ini yang kayak tumu pas dia tu ngi mati. Pak mode tas dia mati tu kila bini kutu sadia memang. Sini nama sabi kedere gangkana si selle tahu ko bada lelengan la ilaha illallah denul lepodai. Tuli malisa. Engkau nama kadai engkau agaga makuko pak buralisa yok purmimpi mau amatan natu bahkan sudah pernah terjadi di sini di Rapa. Engkau tahu mada tuli malisa nak kadai aling ekohi matan natu. Ima kutanang kutekuyata pas matan nah pinadina matiti makaran kata kurmati pastas purana ipakoro. Pajani Malaysia matitoni maga ta sadingir dah ke dia gawa sading. Ya. Gawa sading. Gayero. Mur apa deni purangi asana tesat olah ku yo pahan. Kung Allah Ta'ala menimisan itu. Iya nih. Jadi seluruh dunia itu gak karena naringi tawe kade aling happy mamawangi mo pi mamawami tamatan nak denu le pore la ilaha gang karena tidak sedih kita makarani ganewa si pujilat daya tewa tu nak badina keruang ka pandri tamarupo kuriasa nasambasri ya naru jadi berusaha tahu untuk pakai kayorun Pak Pandri tadi sini nama sabeng kere makanya ia kongka ustaz masalah kedo kota side kampung mai kana cari payukut Pak Makita itu nih Pak Al Saitun mau pamulai kami nak baktawi letu kami nak marni
Sige gan na caray pay. Ya sang itu pali anu mapakur. Ya sang ilino. Sini nama sabi keregang karena ya roh samba seri mananala dati makada deje sa dia umat apa ya tua gagay makada de nulle po de gagay de na kanale alak tanya ji kapan nakada de iya waktu itu taruh nala labu kada we malasa ki pada surat cara ugina ya kada iya tabayangkan sempakmu pamanan ande nulle po de iya mana namatte makada menyasam Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad. Pakanjaki paringaram padalone. Wade gere la ilaha illallah. Siru pabamak balina makada metani sila surat dia nang kaya itu. Metani tak dini itu kaya itu. Maka iya ko po ngala taala goncing ya tina tasi dia tahu moni ga mo bir nabi lagi. Dia nunde pakade amurena apalagi. Makanya sinama sambil kadere ya tu di bansana na imangi kuno bi kita makana turun cede pa ustaz loki gere don rupa madang jerian. Ipaham kado. Jadi jari nyawana tahu itu lomor. Ya, baraka si bawa di kuilele ilala warakan ne pong Allah Subhanahu wa taala yang penting makidino madicing kepada terpada. Ya. Bisa tuh ya kalau kama kor kada. Oh, iya na best tuh disinggung-singgung na. Ditore kilal medik biya na best tuh disinggung-singgung ya kamay. Ya. Ulala nga matoe dito sading wingerato miha. Ya. Itu rahasianya, Pak. Ya. Tabayangkan nih kuetana mas psikolog ko Madina. Untuk runtuh ya harus singkar dua tengah-tengah gak akan malere. Aga pas sebarna dunia dan salah satu faktor yang paling menentukan rusak atau tidaknya seseorang masalah akhiratnya adalah dunia. Nomor 2 itu malu, nomor 3 setan, nomor 4 nafsu. Pertama-tama adalah dunia. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, dena marigaga mupuji lino dengan syarat aja lalu melupai akhiratmu. Nah sebab hukum itu situngan-tungan na apa campur. Ya. Hubu dunia rasukul lihat ya. Yang ini batewi puji lino. Masolang akhirat. Ya. Alhamdulillah makua pas sebarang walaupun kelihatan memang. Tapi ya ruidi si mata makanja memang sampajata. Matakda ya katandingata. InsyaAllah selamat untuk tapayara manibawa itu. Ya. Sini nama sampai saya biasa itu bertanya. Ya roan ron larangannya. Kenapa sebarangnya tidak bisa berhari itu? Ya. Magi dia nulis pajai rumah kemah pas tahu. Dan dia tahu bicukur nak baik. Salamana tanah ia bicue. Apa ya ku bicue maka kanja. Ipasarukan mi bawa mata pada nih. Tapi liwa ibatona. Iwasi igarigi ikisinso. Dina melo. Inilah hidup. Kendro pimato. Madap pimato. Inapay melo matapa. Makaday maleka sia-sia hidupmu selama ini. Tading isi pasak barakamu, lanya isi syukur kamu. Padahal orang-orang yang dipanggil masuk surga itu adalah Salamun alaikum bima sabartum. Salam aku takabur surga pamasin pun Allah Ta'ala pas sabar gasak barakamu. Di igaga sak barakan natur libu ne tanaiwi. Turina pesuk pagi untuk mewe atau untuk ngeliru.
Sini masuk makanya Pak itu sidrat terkenal ada. Alhamdulillah. Lau ka daerah waju macerama, lau ka pindra macerama. Alhamdulillah. Baik. Terkenal ada Pak tu Pak Ustaz sidrat sempajak berjamaah bahkan dari dulu ya rusa paritai di ku awalnya maka cium ku sidrat. Waju maka tu. Engkau tu mati macu Pak nak kadai kamu patar kenal lain itu sempajak berjamaah dah gue. Aja nih sambung bicara ye. Arit na nasangin kada kamu patar kenal lain sempajak berjamaah. Karena kau nulis apa lo itu saya disambut dah kulengi batu pahanan. Ini sebenarnya. Karena kita ini ya, tertipu, terlena. Makanya itu Pak ya dia nampak juga peringatan. Maka ada dua nomor sidi wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun pancaji pong Allah taala jingin dan dia rupa tu sagadina yulurmi masum pamakasyu berarti atak. Iya mega lenya pahana ya. Iya na pahang kita. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wakili kina sakupong Allah taala. Ya. Cucu nih wakili makanya tur perintahan nangnya mahal tu jin so ya kita orang kong kata tu di masih Pak wakili na pahang isang dia na pahang isang wakili. Maka dia wakili si bawe wakili ke dia na si bela dia na si rigaga. Akhirnya napakot ni napuji-puji. Yang kana mengkalingan ni hadisa. Man arafa nafsa fa qad arafa rabbani gini kita majap pelena najap itu na pun na nami kumikadingai. Adi syair. Dia na pahangi. Nasanya lena pu matu sermundina pu Allah taala kada yiku tuni matu pun. Naudzubillahi min syarri. Sini nama sawen itulah mumpun na pindraga mopi pong Allah Subhanahu wa taala sino. Ya. Kanya Nabi Isa tu paon rumaladan na makakailah ko masalah na tutungang airai. Di iya tu si mata tinang palap bang umat ni itu masalah datun na palingarang. Umatku talumi tu watu. Talumi dia na mega. Nomor sidi watu labae. Aja na mula dan pikiri waktu lebak itu baka manibawang agak salah lebak. Nomor 2 waktu makukui we. Ya. Makukui. Nomor 3 waktu de pa nedapi de ni gagam misang itu maka agak terjadi itu. Tu mau pi gayari ngana de. Tapi ya ku Al-Ghifari maka deje na taluat tu sidimi. Dari waktu ke waktu hanya menunggu ajal sidimi. Hanya dari waktu ke waktu hanya menunggu ajal. Makanya sini masa bengkedere justru ia tu tahu makutu-kutu mak pijak-pijangi maka siwes hitungan itu tahu dia nang kaningarang itu amat tinggi. Makanya ya dia nampak aja tua peringarang maka dah ia kong tahu mapicak-picak iri tetap pernah molojik maka Jumat tika mak tu pitenang kah mukba ai objok bi manilo tudah kong kata marah ya ia me kong parlu ia me man kong kata marah nasika aja mau pesan made dan made. Ya kede nulai mancaji pengajar sisinan mapak itu tak goncitungan dia tidak tahu mapak itu. Yang kedua obi-obi no Korea ko mapasuruh itaw. Ya, calo-calo maka dawi melau dulu nggak kesipat. Tabali cek di Korea katanya. Tapi de bisa ya walasar matu putido. Putido. Unjuk koron di mana yang berita pasuna kai dewa dengan nokor pa kemagen nak kada matampu bayi ku dah hubungan na matampu bayi ku nokor yang pasur ya mitahu tapi ya kolanya di matu ya rudah ni ga korolanya pe mata bisa moje mitahu bisa
Bisa sa komunita ito mate maning kaling ito Allah ito matenge. Tapi yang kami mato upan na nang katalo to matenge melada cerita na. Mapamula latun to lima cerita jama-jamalin dan sebagainya. Tahu makurata pa mematuya, makurata mematuya. Maka de nun le pancaji o matengi pangajar dan natutung lino padahal kutolo to matengi itu nomor sidi. Terlami milau dong itu matiwi. Nomor 2 terlop pasak barat. Nomor 2 pancaji pengajar. De nun le pancaji pengajar. Oh iya, aku ke kampungku. Kutumia kampungku kampung na tadi bisa daku. Itai matu tanang ka Korea boleh si pudu. Ya. Magai mapeda tu ita wede jadi tu peda tu nakro mapamulai bojo latu. Aga aku main kak muba. Iya apa nampak aja cerita. Ibawa pitir lah sigi. Mak dia ni alena. Oh iya tahu ibi. Tapi dito na dito paturan ko tumako arupa. Iya patu na ding. Tusang ngami tetasi dia tahu. Iya ko mati ni na dito nga natoba. Makumi matuman itu. Memang kuing kalingalinga itu situ kan na riwaya ibatuna pura na pancaji po nga Allah Ta'ala suruga si barana kana tu limak pangiwang. Pangiwang. Maka daerah nakan roh kanja iya an roh apa iya rumah tantri unru na mega kuya. Iya rumega dan lain sebagainya mega. Maka dia suruga de mega kuya mega. To makanja mana yang ke kuya. Kadipong Allah Ta'ala malaka lomu tak goir papahangi malaka dua sewa mali makada bunga ko na pancaji pong Allah Ta'ala na jami panumana ko aja na makada mega kuya panumana ko. Ni ka na panuwi ngka mana ni rupan numat na panuwi ko. Pamulai wawan na Nabi adalah pacapuran si puasa ngemi umat na Nabi tamu masal ditawais salama umat tunga puri Nabi tamu masal di nabat di mutama kuro unro masusai ana inna don nabdibi umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mata makacio tunga dia pi temakwa nama susah atutung akhiran. Iya na pada Cina ilan na atutung dinuta. Makanya dia tunga pitam mahko na dia tak berjama ku dia pitam mahko na wat dingi masusah. Kesimpulannya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tapode hitungannya. Tapusipa hitungannya. Tapatatung hitungannya. Yuslih lakum a'malakum aghfir lakum dzunubakum. Napa dicing pung Allah Ta'ala amalata. Ikung kamalata din suku napa dicing pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak dampangan ni sini na atas salatan napa lapi-lapirang amal amal di situ. Dan ini termasuk kelompok yang beruntung yan atau saru tonga-tonga ilalan na tutungilin angkana kulino saru mamasa-masa na bawal di suri kampo tonga-tonga. Magai lampu maka datunga sandri sandawa-nawa di nang kanabali. Makanya kaburamatan indallahi antakulu malata sanna nakalipung Allah Ta'ala. Ia ko sallan ni nadina si pasallan. Ia ko sallan ni nadina manini. Walaupun tanyaki malaikat tanyaituki nabi. Dikigagalap puli di atas salam. Wa ma mbari'u nafsi. Dikigagalap puli di atas salam. Ina suba atak kalupan. Inna nafsala ammaratun bisu. Yang penting mupahangi. Digagap napasu. Digagap pelah. Palatu koko dicini ukumanang isusena palatu illa marahim rabbi aki gunai manibaba aku ragai mani kumana pasuko sarikom mangi mugiling mancedi ni mamadecing yana royasang tatutung ka rilampu sinna masabi kadere jadi tapakasingi manibawang ya bateta makasuyat tapera manibawang itu macam-macam gangguan di dalam kehidupan dunia ini.
ajakna tamasara kata ni masak maliki baru hari pong Allah subhanahu sininna wadeng ita pakai guna mupun na pindraga mupi pong Allah taala tapaki guna mana tapaki guna waran parata ribat tude na patasalaiwi tapaki guna atu tungata ribat tude panamate idi malului tapak gangke malulu ribat tude na pa natumato mumpuna beri mobi pengalatu kesempatan untuk mapir angka matu nangka apa iya ko lingki pi manggolo hatta mangka ngulirijang inapai matapa makadawa makutu ngeji pelit ni bicarete dina tu gaga gunana sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna di gaga cepu sesa kami mendiali kun kawat di sesa kenyali manca jitu bayat annadamun tawaton yaitu sesekali bisitungan nak wirulemi pindrai gangkanna makanja pede makanja dina makanja makanja termasuk ni pangkau katoba na situ katungan na itu baik ya nakapang ada spiringara maka paru beratu kan insya mesin ni karena podo na paparakai pengallahu subhanahu wa taala ngangkanna insyaallah ilarna tutung linu tayi aku tulimi kalinga ki pengaja apapun itu pada macam ki pengajar lita pada macam ki pakai ngalit siulong isidi anu wadingi bahaya ku pagoi tak pemubat tu pangajai pu dirala watita ya siulong isidi ya makanjai ku pagoi tu dimapakai ingat watita ia na tu kesina ya sange si paringarang al alimu aminullahi fil ard naya tau makasing pahanna ilmunna agamana baca Quranna tau ya tapari pulih ripuang Allah Ta'ala untuk mapedecing untuk tugot decing subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tada pangenga nako kata salaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.